my feel pa. And you come my fiat for one almost any messages, Facebook, WhatsApp, nani another way. Almost a sensation, no one for cry. Maso. I said, I'm your barring. I'm saying, and you when you hear my summa to me, and then this one partners about the Yamiado, Bibia, finance way. Why, yet already as soon as I say, some Mississippi. In some Mississippi, Galam saying, come on, would ye? Yan be castle you too early to do. I say, I might say, I and confess way too early near dear. Now, so you say, Bruce, so so. And now when you call a here pa, say, Beckham say, when I had the fufro and your fair neighbor, never ho. And I will be a ya way, CJ, as so ho. It is another honor him so honor ya bad, Diana was here, yeah, and she said what to say. The echo so a rest of Saka bon one man, you post to a Facebook now posting. Adena, I say, yeah, who dear. Oma, a baby a chemo, a fear chemo, ya no man, why a day cassa galam no. Why are they quiet now? Abna, CJ, I didn't my dinner. Abna, unim say, Ochehene, Sergeant Farm Mocho for the penny. Yeah. But the tax force. Yeah, what they quite ya galamse. Okay. Now, regional executives of the NDC. A man of quain. One tax force, no air. Sergeant for tax force, no. Regional executives, one tax force, no air. Yeah, Maquine. Can you imagine? Yeah, Maquine. So for ya, so now I buy for 40 swa. Yeah, Maquine. Yeah, Kagalamse, some CJ. No man, no ya dear, no more drink Ghana, one no more best of Vigalem, some Ghana Yamoto. About saying, yeah, me, and say, Nanado, a bam. No, Ubia, who said, Sergeant for Galamse, no Chassia, or to be Obicra, now he's in a chip, 1 year to Galamse. Meanwhile, Minim Chebi, Macohina, mean who am going to be that for the penny fee and actually ho. I yet to Galamse, and nay, or Penino at the nurse was a assassin media. A good year woman in a me or taking it, media, with the Nancy firm, will be a Galam say, will be unfree soon. Regional executive say, boy, Yantiasia. And a paying my shadow bisa regional minister, say, yes, na Hanieti, Yawahadin Ebeba. Na adia ye kasetia ye, nanu ya osije, Yachi be on nanu ya dear kasetia ye, Yabaya Yansu ya de crona. Echadona a your one interest. Your mama personal interest na dey be amanyofo no wo modinam anase your mind interest adwen no akwa say MP before mama to galamse ni kakra mo mra metubi na me excavators kra na mkwan so aeba eti mo nko na yenso mra metubi yate ye kan say na ma che Professor Ransford Jampo babia obi a CJ me chia na no payin me gidi say de ekoso wate bi me did said the ekosui wate mama yentenenka yehu so atwele bia right as attention on me yentenenka na ye galam say ye so krono a CJ ye sase krono a mercury krono a na say ye niema say ye japade say ye sase ne ensu na mom ebe ye yenka ne sa CJ ma me fa nko daily graphic mu na asem edanim ha say ye omo manufacture cement aye di sitan na CJ cement limestone na wasa no ye ingredient ba ko a ye de be ye and say one of the materials ye cement no ebi mo fa limestone na me bo ne ade enti no ebi mo ye so mo de quarry dust no ne ade no na ye cement ye substandard da enru standard da e wo so man no ehia it's a wo sidan ye aban so na so be kwa kofa sa cement ade bo wo fom now de kwa kosi wo dan no na be kwa wie ye se no so wo de kosi dan na ensunsun so wo so ne say enche bia na hyase e krake enche bia na hyase e krake nyamia mu anya wadon krompa be ho na da na jiregu enam se cement na wo de kokosi dan no akande bia ka wo se enya mu betumi aban de anwia no na akekasi enya mu aye den no ebi nim na CSIR womo akoye hwehwemu bi omo kyese okokumase ne bunu potem won ma sa de we ekoso ho pa na kumase kro ne de so mo se Chinese company bi ono ababe si ni factory ena omo ye cement bi na standard omo de babonte no nye CJ enso badwemu a ne bo wo fom enti eno se de nim dade CJ obi be kodwemu ento so ya boyi de aye fan say eno kwa friend say dia moboye
yaboa no bebre 10 Ghana fresh no na yaboa no be se miensa 10 Ghana ohunu se fresh ne boarding ti si jo beto mo boye no bebre no na odi akofie akono mu na sabe eketu obi ankoto fresh na anka obenya so sabi na ekoso cement ho no fa ho no ma obi kodwomu kwa akoto cement da kodi ne dwuma ohunu ne se cement afofo no nyina ne boarding nti de ne bo efo no e no beto eye because akade no a emfa so mo de boarding no e de eye dwuma e de produce quality e de ba bonte no de oto no fofofo ma no sa limestone ebi nim anya hwekra no from 5 to 30% de cement bi o de be di dwuma bi na wo se nya sa limestone no ewom enye no mo de ye nte na ye kasai daily graphic the boka dia ba trobonten ya Ghana Standards Authority womo eni penyifo ahia edi eho enkomo na Ghana Standards Authority penye Professor Alex Dodu ni foni eda asemwe ho ya womo kasa na wohwemu CSIR womo chese Center for Scientific and Industrial Research womo department no we no ya deputy director no Building and Roads Research Institute and womo ya sahwehwemu ya womo de manibo ya ba trobonten itibesrew kabaye so asije mpanyefo ma yehunu se cement we brand makomako edu ene wa bonten ye hyehyehwu nyina wie ye yehunu se brand A brand B brand C omo ade no emiti standard na yehunu se mekodwom a mekoto brand A brand B ayeti se na no ya KNUS report omo de ba fa tin tomato paste hu CJ ebi wo hon ma niam FD abane se ma yemfanye tomato paste no ene omo de ye eti ebese se FDA ma yehunu dia we na meet standard ye die ye ena de we na eno so no omo form so se nya adwuma ti yenya ato CJ sa ne ma we nyina boa ye hu nene ye to ya de CJ ma men koma nim yera kenofreta kane soafo a na ocho man sikasem so ena wasiu special prosecutor ne nyina ene se kwan ofa so na or declare wanted so you fugitive de ne kwato wanted list ne ade no wo hunu ne se special prosecutor abu emra so CJ nya no nko a wo se na lawyer for chron krata koma special prosecutor ne se wo mo client yera kenofreta ne ho fa no e ma no enchemu ayaresabia woda seji obeye ni ade na instead sena ka was special prosecutor extra letter e responded to a lawyer for no e no de betena social media any a public ebeye ho press conference ni nyina no was what ne fa hodie so ne right ne free movement any ade nyina no watietia so inti court nhye say wo mo ebe declare speaker special prosecutor ade oye no antwa ye so mo san so che say na e was court ne man sa tumi na sa no tumi declare be wanted special prosecutor kasa tumi fa ne tumi enye tini nyina ye nema bia ne susue mu no special prosecutor atietia emra so ya wase wode eho acheopa eba na wasan so etwesan eyi ne din edifice I wanted lesson ne be ye mpa court ensan so monica emfa ema no eno ne enkrata ye wura kenofriata ababeto dwa na lawyer for asiu special prosecutor no na say special prosecutor so ono so wama wura kanofriata up to June 2nd June say one show up obeche no obeche no na say ye bi che say ensese ebie ensusue no say special prosecutor say oye sa banta social media banta no nyano ni adwuma no what I say o say nyano ni adwuma no nti so o ma ni date so onim date a wo de ama no de beto abonten no tira ne kwakra ne CJ anana hu hia nti beto abonten hu ye twuma banta we de corner we de ba ne kwakra ne sen eti da boka tai abo ho amane ne lawyer ni a wogina mu de nkrata na ekoye eye justice kusimen kapremu ono na wode nkrata no ene suit no wode akonti daily graphic da boka ta amane a ebo eno no na yewra George Akufu Dampare CJ former IGP bema baye bi wameye nyina waye ne famu de odi aseda piesie ama mampani dada na nado dan kwa kufuado odi aseda magana fo nyina odi aseda ma police adwuma ko no so mu nyina ta na chi na wasom ne famu de obetumi na nei odi adwuma no asi hɔ no foforo eto aso wasan so awehye yewra yohunu a woban wawehye no all the best na seje no dan chen so a wonu Sarah Patrick Boama yo no eye Okanko Central Baton Pesaso ma sebedwani na eche say budget hu kita hudie debate be course of parliament no e waso mampania be de chire the vice president
Professor Nana Jenopo Kwajiman wababi na ono so ba debate bi so akoye so wa ye wasomo my Ghana ewa nwumasua so ye da ese soafo na wasanso vice president wakotu amamra na emakwan se vice president ene mrasebejafo bi a womo so eka ho ni mpejefo bi a womo enye mrasebejafo won betumi aba na womo so ede womo no betum bi na debate na koso no womo chese committee no momode anto nsa enfre Professor Nana Jenopo Kwajiman na omra na enkitawde debate be koso no wono so mfana no ntumu bi ewo mrasebejafie the custodian the bokata enim enonom yehwe Ghanaian Times so a yewura Christian Tete Yohuno IGP na HSA wodi ani bre ene ene din ene ba abesom oman Ghana IGP Juma na oba betena so no eyode ode besom wosi emudie integrity a Ghana Police Service ekita no obesem kena no ma pepepe yo ne fan so no aye adwuma ehye bi eda ho no ma wosa IGP bi ade ye adwuma e ma post adwuma ko no eye fe na eye nikana esoni no wode ni nyina be ye adwuma pepepe ni swearing in ya na oman acceptance speech no eno de ensem wei etudwa ewo ho na CJ mamefa wo enko the new publisher da bokata ye nim hase ya Prophet Kusibuaten Prophet chese onye boni bia ne sahu fita musa na nam so NIB before match no ya de teni no ya to national cathedral say bebrebe ene ya se okita double identity passport ekita ne bia ne din also onye boni bia no bia so ntumi nche no esanse oni kodi obi sika onkobo obi krono onkofo obi ade onkodi cathedral sika etinya de obi abetumi ache no eno na the new publisher ediaba ya wayi hu ano e wo hasentu ba ene oda had ma was smile suit ne de nya de ketwa eye ni je nkwa wo so obi antumi nche no esansa onye bone the publisher Ghanaian publisher na medi ewie CJ na wonim se mene ekasai no ukọ ne fatu sumi ndo bokata yimu a UAE aban no Anamu senior owo Ghana Dr. Abdullah Murid Suleiman Mohammed na ono na wakonsahye wo mampani waba Ghana hase akomampani atenaye na kwotwetwe nkomo na mampani ama hint kakra CJ wose wo mo hye se bia yekoyenim no se koba se ba no UAE omo aye ready no ma ye krado so omo ne Ghana be partner na yenya international airport wo Ghana hase ya wo mo ebe ne sape se de ne ye wo Ghana airline we da se se de ne ye wo Ghana Airways ne ade no nya bi wo hanso ankaye ntomugu enkitahudie so toto ne ma hwese ye bedru sam pempenso no wose sa bre kwa na Ghana Airways wo honom no ni padodo ponko Dubai mo ne ade a but nei no wutum say from Ghana straight to Dubai from a whole straight to Ghana just say ekoso adodo no a nkitawudie no ne akwantu sem no ejene na so nto mo hwese ye koyanim no wo betumi apatena na Ghana yenya ye national airline see a friend Ghana Airways see a friend say a friend send ye edru ha ye nyina be hu ani so de hu no kese ya mampani mahama wode atum bra panyifo ekọ ne sahwe na se ye maboso ama no ti de ensem e bae no edroso kakra ebe yi ama no saka da bokata ne bia na wakenkan ama me nti ha na me de ebe wie